Dobar dan i dobrodošli u kuhinju moje nane. Danas moja nana i ja se napokon vraćamo na kanal. Prije nego što išta počnemo, želim da vam se zahvalim na svakoj podršci u ovo vrijeme na koje nismo bili na kanalu. Hvala što ste još bili s nama i što ste nas podržavali. Vaša podrška nam mnogo znači. Moja nana je se napokon vratila i jako sam sretna zbog toga. Tako da ćemo svo naše vrijeme iskoristiti da vam pokažemo mnogo lijepih tradicionalnih recepata. Danas ćemo vam pokazati kako se pravi tradicionalno bosansko jelo škembići ili tripice. Ovom prilikom mi smo pripremili 500 g očišćenih tripica koje smo skuhali u ekspres loncu u slanoj vodi i jednom kaščicom sirčeta. Kuhali smo ih oko 20 minuta. A ako kuhate u običnom loncu, morat ćete ih kuhati duže. Do momenta kad postanu tripice mekane. Sada smo stavili na laganu vatru jednu sitno isjeckanu glavicu luka i malo ulja da se lijepo proprži. U to dodajemo 3 do 4 baby mrkvice i 3 čehna bijelog luka. U to dodajemo tripice i to ćemo propržiti oko 1 do 2 minute. Kada smo sve lijepo propržili, dodali smo vrele vode dovoljno da pokrije masu. Sada ćemo ostaviti da se krška 10 do 15 minuta na laganoj vatri. Dok su škembići kuhali 15 minuta, mi smo dodali još jednu šolju vrele vode. Sada ćemo dodati sastojke. Dodali smo malo vegete, malo bibera, malo crvene paprike, malo ljute paprike i na kraju malo ruzmarina. I priješno po želji. U to smo dodali 2 kašike paradajz pire. U to smo dodali 2 kašice limunovog soka. Sada trebamo da prečinimo naše škembiće. Mi to nećemo raditi na obični način. Ovaj put mi stavljamo bijelu zobu. Pahuljice bijele zobe, zato što daće nam lijepu gustinu našim škembićima. Mi smo stavili 3 kašike pahuljica bijele zobe umjesto prženog ili razmućenog brašna. Evo vidite, ovo su te pahuljice bijele zobe. Moja nana to koristi za paprikažu tako. Evo, naši škembići su gotovi. Kada smo mi stavljali pahuljice bijele zobe, one su se momentalno istopile i dale divnu gustoću saftu, kao što vidite. Sada ćemo probati škembiće. Kako su ukusni. Molim vas, probajte ovaj naš recept sa ovim bijelim zobi. Jako je ukusno. Bijelu zob ima da se kupi u našim prodavnicama. Nećete se pokajati. Hvala što ste gledali, imajte